салому дуруд ба яке шумо мухлисони азиз тамошобинони гироми қадри барномаи лазиз бо Отахони Алавуддин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Гулбаҳор Шокирова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтеду омадед ва бисёр шод гаштем аз дидор бо шумо. Ташаккури зиёд. Имрӯз ман ҳам бисёр шод ҳастам. Хеле вақт мешуд ман мехостам дар ин барнома иштирок дошта бошам ва имрӯз хеле хурсанд ҳастам ки маро даъват кардед. Беҳтарин, саломат бошед. Чи аст имрӯз хӯроке ки омода мекунем якҷо? Рости ман бисёр барномаи шуморо тамошо мекунам ва онҷо бисёр бонувон аз таомҳои миллӣ бисёр омода карданд ва ман имрӯз хостам ки таоме омода карда бошам ки худам дӯст медорам. ҳам худам дӯст медорам ва ҳам дар ин барномаи шумо ягон кас омода накарда бошад. Бале, чи аст? Якум аз ширинӣ сар мекунем. Хоб, ширинӣ круассане французски. Круассане бинандагони азиз ки бисёр ман дӯст медорам истеъмол карданша бо чой гарм, ҳам бо кофе, қаҳва, яъне истеъмол карданаш бисёр болаззат аст. Ва фикр мекунам имрӯз ҳамун круассани мо ҳам бисёр бомазза мешавад, бисёр умед мебандем ба шумо. Хуб, ва боз чӣ омода мекунем? Боз хӯриши фунчоза. Хӯриши ки ман бинандагони азиз аз ҳама зиёд дӯсташ медорам фунчоза. Ман ҳам хеле дӯст медорам. Хеле дӯст, бале. Ва биринҷи ҷӯшонида шуда бо мурғ. Яъне биринҷ бо мурғ омода мекунем бинандагони. Имрӯз се намуд хӯрок гӯем агар хато намекунем, омода ҳам круассане, ҳам хӯриши бисёр дӯстдоштании ман фунчоза ва биринҷ бо мурғ ҳам бисёр бомазза. Ина дар рафти барнома мебинем ки чӣ гуна омода мешавад. Ман дар ин ҷа аз маҳсулотҳо боз дида истодаам ки мурғаму биринҷаму бисёр як маззаи як чӣ мегӯям ки хато накунам як маротиба дар барномаи мо омода буд як аз ҷумҳурии ҳамсояи мо Хитой ва ҳамин хеле як чиз монанд карда буд бо мурғу биринҷ ва фикр мекунам инам мисли ҳамон бисёр бомазза мешавад. Хеле мебинем дар рафти барнома. Бале. Хуб, маҳсулотҳо барои фунчоза, яъне худи фунчоза лозим аст. Худи фунчоза. Гӯшти гов. Гӯшти гов ҳамин хел таф медиҳем, дар. Бале. Гӯшти гов. Пиёз. Ана қалафури булғорӣ. Помидор. Бодиринг, помидор. Бале. Боз чӣ? Ҳай боз приправаҳову хуштаъмкунандаи хокавии хушбӯйкунанда албатта ки барои фунчоза бисёр заруранд бинандагони. Ва боз барои биринҷ бо мурғ ки шуд, биринҷу мурғ. Биринҷу мурғ. Ва боз чӣ? Барои круассана. Барои круассан ман хамирашро дар хона омода кардам. Ман худам овардам хамир аз хона. Дастора бинандагони азиз, албатта пеш аз омода кардани хӯрок чӣ кор кардан дар кор? Пеш аз омода кардан, пеш аз истеъмол кардан дастора ҳатман шустан дар кор. Барои чӣ ман тайёр кардам? Инҷа ба тайёр кунем вақт зиёд меравад. Ҳамин қариб ки 8-10 соат бояд ин хамир омода шавад. Беҳтарин. Дар таркибаш чи аст? Дар таркибаш шир, орд, орд, шакарам аст, ширинак аст? Камтар ширинак. Ширинак, беҳтарин. Боз ва ин ҳамин чӣ кор кардан дар кор ки хамири мо яъне чӣ мегӯям қабат шавад. Барои чӣ карданаш бояд ки хамирро омода мекунем, 4 соат дар яхдон мегузорем. Дар яхдон мегузорем 4 соат. Баъдан равғани маска илова мекунем. Бале. равғани маскаро илова мекунем. Баъд мисли хамири самбуса. Ина михел дар қабаташ ҳамин кати рафтан мегирад. Ҳар 1 соат пас мегирем хамирро. яъне қабат ба қабат мегузорем. Боло мегузорем. Оғоз кунем аз саволи анъанавие ки дар барномаи мо хуб оғоз мешавад аз ҳамин савол. Аз куҷо буд меҳр, шавқ дар дили шумо ки яъне ҳамун меҳр бастед ба касби сарояндагӣ? меҳри ман аз оила сарчашма гирифтааст. Яъне дар оила ҳунарманд? Не, падару модарам муаллимаи забон адабиёт буданд. Падарам дар соҳаи сохтмон кор мекарданд.
аммо амин дар оилаи мо ҳамаи хештабурон амаку тағову аммаву холаву ҳамашон гарчанде ки дар дигар соҳаҳо кору фаъолият дошта бошанд ҳам аз навохтани асбобҳои аз ӯҳдаи навохтани асбобҳои мусиқӣ мебаромаданд маълумоти мусиқӣ надоштанд зиёд аст дар мардуми шимоли мо ки дар тӯи маъракаҳо ки бошад байни худ байни занон нишаста бо доира суруд сар бале ҳамин хел яъне буд аз ҳамонҷо ами падарам дар хона асбоби рубоб гитара менавохтанд ва ман бисёр хоҳиш мекардам падарҷон ман ҳам навозам хай хурдакак будам он вақт баъд мегуфтам не ту ҳоло хурд ҳастӣ яке симҳояшро меканӣ ё ягон вай мекунӣ не иҷозат намедоданд акнун фикр мекарданд ки ман наметавонам хай наметавонистам ва вақте ки онҳо ба кор мерафтанд ман рӯстӣ мерафтаму асбобро гирифта худам менавохтам худам менавохтам ҳамихел ягон мусиқие ки ба ман писанд омада бошад ҳамонро ягонташ агар вай бошад давида рафта ҳамина менавохтаму худомӯзӣ карда як-ду оҳангро ёд гирифтам беҳтарин яъне чӣ мегӯянд истеъдод будааст дар шумо будааст ки амуна омӯхтаед яъне ду оҳанг се оҳанг ки бошад яъне вай худомӯзӣ кардан бисёр душвор аст бинандагони азиз истеъдод набошад агар ин кор ношуданӣ аст яъне омӯхтан яъне худомӯзӣ кардан модарам вай намекардам боварӣ надоштанд ки мисол ман аз ӯҳдаи навохтани асбоби мусиқӣ мебарам он вақто ман чанд сола будам 12 сола будам баъд як рӯз падарам аз кор омадан ҳамхел вақте ки хӯроки шомро истеъмол кардану баъд боз шурӯъ кардам ба навохтани асбоби рубоб ман омадам падарҷон ябор ман навозам гӯш кунед гуфтам оғо наметавонӣ чия менавозӣ ман гуфтам хай ябор шумо гӯш кунед баъд баҳо медиҳед баъд гирифтам кадом суруда навохт оҳанги санги мазорам аз шодравон кароматуллои қурбон дар рубоб ҳамин оҳангро навохтам баъд падарам ҳайрон шуда ба ман нигоҳ кардан ин ту аз куҷо ёд гирифтӣ модарат ёд дод модарам ман менавозам ку ва ман гуфтам не ман худам дурӯға нагӯ ман рост гуфтам охи баъд модарамро фарёд кардан ина ту ёд додӣ дурӯғат пеши ман равон кардӣ ки акнун чи кани ябор навоз чи баъд навохтам ки дар ҳақиқат ҳардушонам дар ҳайрат афтодану гуфтанд модарам биё хайтиё мактаби мусиқӣ мебарем баъд мактаби мусиқӣ рафтед аз мон сол яъне ҳамун таърихи омадан ворид шудан ба ин касб ҳамин хел аз апаи гулбаҳор ки ҳамон давра рубоба ду се оҳанг ёд гирифту падарашон дида яъне баъд боварӣ ҳосил карданду шуморо бурданд ба мактаби мусиқӣ беҳтарин бале модарам бисёр худашон ки мехостанд санъаткор шаванд аз он сабаб ки мисол дар шаҳри Саравшан аз сатҳи занҳо бисёр кам он вақтҳо вай буданд ҳоло ҳам хай каму не ки ҳозир кам кам падару модарҳо иҷозат додастанд ки духтарашон вай шаванд духтароро умуман соҳаи санъат намегузоштанд ман ҳам ростӣ ман бисёр шармгин будам аз ин сабаб намехостам ба соҳаи санъат равам маро дар маҳалламо лақабамро духтари асри 14 мегуфтанд духтари асри 14 бале мӯйҳои дароз доштам фақат майдабофӣ баъд ҳамсояҳо меомаданд ягон суманак ҷашни суманак ё ягон тӯи маъракаҳоро дар он вақтҳо дар касетаҳои вай буд видеомагнитофон дар оила тамошо карда мешиштанд ва ман медаромадам чойпой меовардаму гурехта мерафтам биё ҳамроҳи мошин ман мегуфтам майлаш мегуфтам уста мегирехтам ҳамин хел аст дар мардуми Истарафшан бисёр мардуми ҳунарманд ҳастанд чи кандакорӣ аз чи занҳои бисёр ҳунарманд доранд чӣ хеле гуфтед дар маҳфилҳо дар тӯи бале ҳамаи ҳунарҳоро доранд бале бисёр духтарони ҳунарманд ҳастанд беҳтарин ва боз як чиро гӯем агар бисёр ба гуфти шумо ҳамон давра бисёр шармгин ҳам ҳастанд бисёр як хислати хуби занҳои мо аст занҳои зани тоҷик аст бале хуб инам ба анҷом расид акнун тунук шуду чор кардан геометрия нас хондагӣ мактабба баҳои 3-4 ҳамин хел геометрия бисёр бале бошад ина ҳамин хел буридан дар кори ин хел баъд ин хел хуб гуфтем ки баъд
рафтед ба мактаби мусиқӣ. дар мактаби мусиқӣ он вақт чанд сол шуд? 13-14 сола? 13-14 сола будам. Онҷо ба ҳамчун сароянда рафтед ё навозанда? Не, навозанда. Ман он вақто умуман сурудхониро суруд мехондам аз ҳама паноҳӣ. Аз ҳама ба ҷо буд. Ҳеҷ кас набошад дар хона, ҳатто падару модарам бошанд, ман суруд намехондам. Не. Бисёр шарм медоштам. Баъд амин вақте ки ба мактаби санъат рафтам, онҷо устод шодравон Камолиддин Бузруков ба ман амин нозукиҳои асбоби рубобро омӯзонданд. Яъне рафтед ба мактаби мусиқӣ барои омӯхтани асбоби рубоб. Бале. Баъд аз ин устод бо сабаби бемориашон ман дигар устод Ашуров Носир маро ба худ гирифтанд. ба синфи худ қабул карданд. ба шогирдӣ қабул карданд. Бале. Ба шогирдӣ қабул карданд. Боз ҳам меҳри санъат дар дили ман боз ҳам ҷӯшу хурӯш. ман дидам ки бисёр асбоби миллии мо, халқии мо дуторро хуб менавозед. беҳтарин аст. Дуторро баъдан омӯхтам. вақте дар коллеҷи санъат таҳсил мекардам дар шӯъбаи охираш аст ку камтар мехем мекаше. дар так мемонед. кушода намешад да? баъд амин устод Ашуров Носирҷон амин навохтани дутор навохтани рубобро боз ҳам ба ман хубтар омӯзонданд ва меҳри санъат боз ҳам дар дили ман ҷӯшу хурӯш зад ва ман таҳсиламро дар коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд. дар кадом факулта сарояндагӣ буд дохил шудед ё ин ки дар шӯъбаи тории камонӣ скрипка. Скрипка. шумо гуфтед ки аз уҳдаи навохтани скрипка ҳам мебароед. Бале. ва имрӯз чӣ гуна аст? давом додед ё ин ки баъди хатми коллеҷ ман дар ансамбли дар рафти таҳсилам ман дар ансамбли Шашмақомсароёни Нури Хуҷанд ҳамин модарам дидан ки гуфтанд ту бисёр ман ки бисёр сурудҳои русӣ месароидам ва гуфтанд ту аз асли хеш бехабар шуда истодаӣ, ту бояд аз Шашмақом бохабар бошӣ ва маро ба назди устод Боймуҳаммад Ниёзов Шодравон ва Ҷӯрибек Муродов назди онҳо бурданд, маро ба шогирдӣ қабул карданд ва ман барои шумо душвор набуд аввалин мартаба рафта? Бисёр душвор буд. Бисёр. ки бисёр душвор аз Шашмақомро гӯш кардам. вақте ки бо бетанаффус онҳо кор мекунанд, мерави 2 соат дар ҳамон чӣ нишастем. хуб, бинандагони азиз, бояд чанд дақиқа истад дар чанд дақиқа бояд истад? 20 ё ним соат. 20 дақиқа. Инамо гирон накунем. лозим нест. ҳам хел меистад, дам мегирад хамир. Дам гирад бояд. беҳтарин. Ба мо равғани маска лозим аст. Равғани маска. хуб. равғани оддиам камтар илова мекунем. Илова мекунем аст. бале. суҳбат карда истода будем дар мавзӯи ворид шудан ба яъне фазои Шашмақом ки аввалин маротиба чӣ гуна буд, яъне бетанаффус гуфтед ки дар онҷа тамрин мекарданд. бале. вақте ки ман ба ансамбл ворид шудам, таи 2 соат бетанаффус онҳо ҳамин сурудҳои Шашмақомро сароиданд устодон. рости ман вақте баромадам қариб ки меғалтидам. сарам гаранг шуд, баромадам модарба гуфтам, не ман намеравам. ин қадар вазнин аст, мушкил аст, ман наметавонам аз бар кунам. баъд устод Шодравон Боймуҳаммад Ниёзов гуфтанд, ту метавонӣ. ягон нафаре нест ки натавонад. фақат хоҳиш дошта бошӣ, шавқ дошта бошӣ, албатта вақте ки аввалин маротиба назди устодон рафтен, дар онҷа буд ягон мисол барои ба шогирдӣ қабул аввал месанҷанд ки чӣ гуна садои шумо чӣ гуна месанҷанд? садои маро насанҷиданд. навохтани маро асбоби рубоб навохтам, гӯш кардан, гуфтам биёяд ҳаминҷа ҳам хел мисли шогирд омада равад. беҳтарин. ва шогирди бисёр устодони бузурги санъати тоҷик ҳастед ки имрӯз бисёр номи худа бо ҳарфҳои илоҳӣ гузоштанд. ана бинандагони азиз, равғани мо ама ин барои биринҷа тафт додан, биринҷа сурх кардан.
баъд биринҷ ба якдигараш намечаспад. намечаспад. Дона дона мешавад, барои ҳамин ҳам болаззат мешавад. Чи аст хӯроки дӯстдоштаи шумо, яъне хӯроке ки бисёр дӯсташ медориду ҳам омода карданаш, ҳам истеъмол карданаш? Мисол ман ҳама намуди хӯрока нағз мебинам. Новобаста аст чӣ гуна аст. Ман ҳам ҳамаи хӯрокҳоро дӯст медорам, лекин ҳамин биринҷу, мурғу, моҳиву, ҳамин салати гӯшту, пунчозаву, кабоби, сих кабоби, гӯспандиву, бале, тандур кабобу ҳамаша ман нағз мебинам. ҳамаша нағз мебинам, боз иноша боз зиёдтар нағз мебинам. беҳтарин. беҳтарин. ин хӯрокҳое ҳастанд ки бисёр ҳам бомаза ҳастанд, ҳам хӯрданашон бисёр чӣ мегӯянд, як кайфият дорад барои мо, асос мардуми тоҷик бисёр дӯст медорем. хуб, дар назди устодон чанд сол, чӣ қадар дар он ҷо омӯхтед, аз пай омӯзиш будед ҳамроҳи устодон? То хатм кардани коллеҷ ман аз 4 сол аст коллеҷ? аз бахши дуюм рафта бошам, ҳамин 3 сол дар 3-4 сол дар омӯзиши шашмақом дар ҳамин ансамбли Нури Хуҷанд ман кору фаъолият кардам. Гӯшти мурғро. Гӯшти мурғро? Дар чӣ? Дар тоба? Дар тоба. Гӯшти мурғро бо кадом тарз бояд реза кунем? Ман ҳамин гуна. На калон, на хурд. На калон, на хурд. Миёна. Бошад. Хуб. Ва баъд аз хатми коллеҷ чӣ кор кардед? Рафтед як кор ба ансамбл ё ин ки ҳамон ансамбли шашмақом маро ба кор қабул карданд пас аз 3 моҳи хатм кардан? шогирдӣ истоданам. ҳамчун навозанда, ба ҳайси навозанда маро ба кор қабул карданд. Ва ҳамзамон дар коллеҷ таҳсил мекардам ва дар ансамбл кор мекардам. ва баъд аз хатм чӣ кор кардед? Омадед ба Душанбе ба консерватория? Пас аз хатм модарам бисёр вай карданд ки ту бояд давом диҳи хонданатро. Ба консерватория омадем. Ба консерватория бе имтиҳони чӣ мегӯянд давлатӣ қабул карданд. чунки ман дар Бӯстон буд он вақто. Андалеб. Андалеб? Дар Андалеб баромад карда будам дар суруди яка аз шаҳри Истаравшан. Бо асбоби қонун суруд хонда будам. Пас аз он маро аллакай иштирок карда будед ба ҳамчун сароянда? Ҳамчун сароянда. Бо асбоби қонун навохта суруди Насри Байотро иҷро карда будам. Хуб. Пас аз ин маро бе имтиҳон ба консерватория қабул карданду бале таҳсилро боз дар Душанбе давом додед? Давом кардем. Беҳтарин. Хуб, аввалин ҳамун суруде ки шумо дар саҳнаи касбӣ сароидед, кадом суруд буд? Ин суруди модар буд. Ки бо ҳаяҷон, тарсида аввалин маротиба? Бале. Суруди модар буд? Суруди модар дар 85-солагии рӯзи милитсия дар Кохи Ваҳдат баргузор гашта буд. Онҷо баромад карда будем. Беҳтарин. Маро ба шаҳри Душанбе даъват карданд ба кор, ба ансамбли Дарё. Ансамбли Дарё. Ва дар он ҷо ҳам фаъолият кардед дар ансамбли Дарё? Бале. Таи 6 сол дар он ҷо фаъолият кардам бо устод Саидқул Билолов, онҷо Қурбонали Абдуллоев. Ин солҳои пештар буд, хато накунам агар? Солҳои 2010 биёд. 2010, бале. Хуб, бинандагони азиз, акнун мурғро ҳам мо бояд чӣ кор кунем? Тафт диҳем камакак барои биринҷ, бале. Барои биринҷ. Бошад. Хуб, дар аввал ҳамаи ҳунарманд, чӣ дар кадом касе ки набошад, пайравӣ мекунад ба як нафаре дар оғози кор. Хуб, ки буд ҳамон нафаре ки шумо дар аввал ба ӯ пайравӣ мекардед, яъне ҳамчун кумир буд ба шумо? Кумири ман Давлатман Холов будам. Устод Шодравон. Устод Шодравон, бале. Бале. Чунки тамоми асбобҳои мусиқиро навохта метавонистам. барои ҳамин ман кӯшиш мекардам ки мисли устод бошам. азудаи сароидани фалакам мебаред? Бале. Бале, беҳтарин. Хуб, як 4 мисра ки ҳамин мурға мо партофтем дар тоба, ҳамин то омода шуданаш як 4 мисра сароид. جلوه بنمای جانا
تا که قربانت شوم تا به روز حشر من مخموری چشمانت شوم جلوه بین مای جانا تا که قربانت شوم تا به روز حشر من مخموری چشمانت شوم آرزومندم که من بعد توافی کوی تو مایل رخساره چون ماهی تابانت شوم جلوه بین مای جانا تا که قربانت شوم یار تو را قربان شوم قربانت شوم بسیار بسیار بهترین بینندگان عزیز که من از چی در شبکه‌های اجتماعی می‌بینم چی در این حوزه از نزدیک هم شاهد شدم در حقیقت ولی هم از اوده سرودن استرادا هم اوده فلک از خصوصا شش مقام به خوبی میبرویند فرزندو یگون نفر هست میخواد که پیروی کند با مادر شکر خداوند امروز دو فرزند دارم پسر و دختر هر دویش هم از عهده نواختن اسباب‌های موسیقی میبرویند دخترچم بسیار سرودخوانی رو دوست می‌دارد خب لیکن دخترم میگوید آینده میخواد طبیب شود طبیب میخواد شود بله پسرم با فن‌های دقیق بیشتر مایل و شوق و رغبت زیاد داره خب بیادرکتون چی توصیه میدید برای جوانان برای نفرانی که نو قدم مانده شدن با همین کسب از نگاه من باید که همین کسی که مثل هنرمند سراینده یا که نوازنده شدن میخواد باید از همین کوچه و گذشتگی باشه کوچه سرایندگی موسیقی بله روند در یگان و تحصیل کنند کوشش کنند که یک با یک مقام با یک مرتبه با یک سطحی بلند باشد اون موسیقی هایی که بهترین ما چقدر شاعران کلاسیک داریم چقدر شاعران معاصر هم قدر شعرهای چی می نویسند لیکن بیشتر همین جوانان به همین شعرهای پست مضمونش کم شروع چی میکنن توجه میکنن دست میزنن ولی باید همین از وی خودمون استفاده بریم مرغ باید بالوش نپوشونیم برای که از خودش آب میبرارد من بیشتر کوشش میکنم از شاعران کلاسیک غزل ها انتخاب کنم و از شاعران معاصر باشد استاد اوزرخش فرزانه یعنی همکاری های شهریه خب آهنگای شما رو کی میسازد؟ آهنگای ما رو؟ بله از هر آهنگسازا میگیرم لیکن خودم هم ایجاد میکنم یعنی خودتون هم بیشتر کوشش میکنم خودم ایجاد کرده باشم با کمپوزیتوران با کیو با آهنگسازان با کیو آهنگسازان استاد سعید قلبیلوف چند سرودهایشان را سر هستم شودروان قربان عبدالله فرقت سعید خیرالدین سعید بسیار نفران یادآور میشیم که امروز در مهمونی برنامه ما هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سراینده محبوب سراینده بسیار شناخته بانوی هنر گلبهار شاکیرова که امروز برای ما آماده میکنند سه نمود خوراک یک نمود خوریش یک تا کرواسان و برنج با مرغ این соуса که استفاده میبریم که بسیار مزه مرغ بسیار بامزه میکنه بله از کمتر مرغ آماده شود کمک سرخ شود اگر ما بالایش نمیپوشاندیم سرپوشش نمیپوشاندیم لیکن این فیله مرغی است اگر بسیاری بدم وای کنیم تفتیم اگر خشک میشود نه کمتر اینجا باز یعنی سیکرت استفاده بردن ارکار شکر در اینجا دوتا علاقه سیتا بد نیم با مزه میکنند نه؟ کنیم ببینیم من رولو اولین مرتبه میبینم نه اولین مرتبه استعمال میکنم دیدم و استعمال میکنم با شکر هیچگونه میشود مزه همه در خانه میگفتن چخیلی هم تو میپذیر دیگر خیلی میشود یعنی چی سیره داره شیرینه که یک با مزه تر میشود
دستی خودم با مزه من خودم دستم با مزه هم خیلی میگید نه؟ هم خیلی میگم انا اکنون سیرش رو فهمیدن این روز کشاده شدم اون سیر شکر استفاده بردیم بهترین اکنون همون سوس هم واردی تابه میکنیم چقدر مقدارش شما گوید اگر آزی اینا کشادن لازم انا چقدر کفایه؟ کفایه است بهترین میدونید یک بعد همون باید یک با مونده باشد اینا گیران کنم ها؟ گیران کنم بله این همون رنگی خوراک هم بسیار خوب میکنه بسیار زیبا میکنه سوس بعد ممکن است اصل هم وارد کنیم با جای شکر با جای شکر میتونیم اصل هم بله وارد کنیم بهترین خب چی نقشه ها هست در آینده؟ نقشه های زیاد داریم میخوام کنسرت خودم رو باید بکنم حتما ما در اونجا اشتراک میکنیم خدا خواهد همراه اهل اویله بس است کفایه است خب میخواید که یک کنسرتی خودتون چی میگوید گذارونید برای مخلصان یک سرود است شمالکای باران روزی باران زیر باران تر شدی خود چو باران بودی باران تر شدی های روزی باران زیر باران تر شدی خود چو باران بودی باران تر شدی شمالکای باران شمالکی تو دارد جمالکای باران جمالکی تو دارد شمالکای باران شمالکی تو دارد جمالکای باران جمالکی تو دارد بهترین بسیار نظم نوخته البته این آهنگی کی است؟ آهنگ استاد اوزرخش شعرش هم از استاد اوزرخش است استاد اوزرخش هم آهنگم بله آهنگ های زیاد دارن بهترین من نفهمیدم بینندگان عزیز که استاد اوزرخش هم در هم شعر می نویسند و هم یعنی شعر میدونستم که شاعر هم هستند و نفهمیدم که آهنگ هم باز دمزمه هم میکنن دمزمه هم میکنن اکنون بینندگان عزیز مرغ ما برنج ما در اونجا کرواسانی ما دم خورده ایستاده است الکی این هم قریب آماده است و هم میتونیم که چکار کنیم و تخمه از سفیدیش جدا میکنیم تخمه از سفیدیش جدا زردیش هم میگیریم باشد و الکی دم خورد کرواسانی ما بینندگان عزیز دم خورد خب در اینجا هم شکر هست شکر هست میتوانید پس از اونه که اگر مثلا شیرینیش با شما کمی کند اگر سیروپ آماده کنیم از شکر و آب بعد از آماده شدنش همون گرمیش به کمتر همین با سیروپ نمیخه بله مثل اونی که چک میکنن در خانه ها در بله با عسل و بله بهترین این گوشت ما ریزه کردن گیرم خب گوشت همش استفاده برام میگین که سرگوشت بسیار خب ببینید خودتون بچه خیلی معقول باشه چگونه ریزه کنم گفتید دراز که از من شما به نه خب انا وقتی که مثال مونده به خونه برمیگردید که روزی میشود که کمک زندگی خود چی میگن دشواری ها دارد و باز پرپیچ‌تاب است بله چی هست همون طبع شما رو بالیده میکنه با چی یعنی با سرود سراییدن یا اینکه باشد با یگون فیلم دیدن چگونه است چه شما طبع خود بالیده میکنید طبع خدا خیلی ما در تمرین ها بیشتر چی میکنیم سرود هر روز سرود میخونیم روزی میشود که کمک طبعتون خیره است خیره است یا یگون کاری میشود خوراکی با لذت
яки бо ягон филм филм тамошо мекунам, филмҳои таърихиро дӯст медорам бештар. ана гӯшта бинандагони азиз, бо ҳамин тарз реза кардан дар кор ин бисёр қулай аз дохили фунчоза омехта кардан ва истеъмолам кардан. бале, ҳам хӯроки бисёр чи аст, хӯриши ҳам фоиданок, ҳам сабук аст. беҳтарин. имрӯз дар ансамбли Шашмақом ки фаъолият мекунед, дар унҷа бо киё зиёдтар ҳамкориё доред? дар ансамбли Шашмақом ҳоло мо омодагӣ дида истодаем барои рӯзи Шашмақом. сурудҳои нав ба нав омода карда истодаем. хоб устод Фурқати Саид тавзияҳо медиҳанд, оҳангҳои нав, ҳар лаҳза чӣ мекунанд ба мо худашон пешниҳод мекунанд. бале. фазои ансамбл чӣ гуна аст имрӯз? ҳунармандон мисли як оила ҳастем. дар ҳама ҳолат аз ҳоли якдигар бохабар ҳастем. дар ҳамин ғайр аз оне ки мисол дар ҷои кору фаъолият мекунем, боз мешаванд маҳфилҳо мегузаронем, ягон ҷо меравем, як пиёла чой, суҳбат ва бисёр шавқовар аст кор кардан дар ансамбли Шашмақом бо ҳамкорон. суруди сароед ки оҳанги худи шумо бошад, аз шумо аст. бале. бия бия ки дилу ҷони ман фидои ту бод, саре ки бар тани ман ҳаст хоки пои ту бод. дилам ба меҳри ту сад пора боду ҳар пора, ҳазор зарраву ҳар зарра дар ҳавои ту бод. дилам ба меҳри ту сад пора боду ҳар пора, ҳазор зарраву ҳар зарра дар ҳавои ту бод. беҳтарин ин оҳанги худи шумо аст. бале. аз куҷо ин оҳанг, яъне кӯмаки устодон буданд дар ин, ё ин ки чӣ гуна аст вақте ки оҳанга месозеду баъд пешниҳод мекунеду, чӣ хел аст равиши кор? яке илҳом мебиёяд ҳамин нисфҳои шаб, баъд ҳамин замзама мекунам. илҳом аз куҷо меояд? худ аз худ мебиёяд. хуб, камакак равған барои таф додани гӯшт дар тоба ворид мекунем. зиёд набошад, камака. сараввал гуфтед ки сабзиро таф додан лозим. бале. сабзиро бояд таф диҳем. ва имрӯз дидем ки дар як муддати кӯтоҳ ба мо ҳам хӯриш омода карда шуд ва ҳам биринҷ бо мурғ хӯрок ва ҳам круасан мебинам. бисёр хуб. ва хеле ки гуфтед, бисёр ҳамаи ин хӯрокҳое ки имрӯз омода мекунед, ҳамаш хӯрокҳои дӯстдоштаи худи шумо аст. беҳтарин. дар хона ҳам кӯдакон бисёр дӯст медоранд ҳамин хӯрокҳоро. бисёр сабукхӯр ки ҳастанд, ино ҳам бомаззаанд, ҳам дар таркибашон витамин доранд, ҳам бисёр зудпаз ҳастанд. беҳтарин. хуб, гӯшти мо ҳам бояд ҳамихе сурхчатоб шаваду. анакнун соеву соус. бисёр интизор шудем. кай навбат мерасад ба соеву соус. хуб, круассаны. ала
یک دقیقه بینندگان عزیز خب جوش نامده؟ گرفتن میگیریم. آنا خب اوه بسیار یک چی میگویم از نمودش الکی معلوم است که بسیار بامزه بسیار بویش بسیار اشتیاق‌آور. خب بینندگان عزیز اکنون خوراکی برنج با مرغ را میبرداریم در طبق. خب بینندگان عزیز وقتی ایلوه کردن فونچوزه هم رسید. انا فونچوزه رو با سبزوات ها اکنون ایلوه میکنیم و آمیخته میکنیم. بعدتر آمیخته میکنیم. این فونچوزه رو باید خشک کنیم. همین خیلی گفتید شما. سه قاشق بینندگان عزیز سوی و سس در همین مقدار فونچوزه باید 3 قاشق باشد، نه زیاد از 3 قاشق. اگر زیاد شود کمتر میشه، بمزه میشه. بله. اگر کمی کند هر وقت میتونیم ایلوه کنیم. خب و آمیخته میکنیم. خب بینندگان گرامی، لحظه‌ای که دیر انتظارش بودیم بسیار همون لحظه فرا رسید. لحظه اساسی برنامه لذیذ است، آماده شدن خوراک و چشیدن خوراک و به شما رسانیدن مزه خوراک. مرحمت شما از اول از مرغ گیریم. مرحمت شما هم گیرید مرغ. مرحمت و کمک برنج. بهترین میدین بسیار یک عجایب مزه دارد. همون سیری که مخفی بود، همون سیر همین خوراک بسیار بامزه کرده است. در حقیقت چقدر است با گفت شما؟ چیزی که میخواستید آموده شدیم که نه؟ قریب که بهترین بسیار بامزه، در حقیقت بامزه. نکن مرحمت فونچوزه که بسیار فکر میکنم آنه که بسیار بامزه شده است. فونچوزه هم که اینجا سبزوات های تر و تازه استفاده بردیم. نمیدونید شما گفتید که شاید نمکش کم باشد، اما نه همون مزهش سوی و سس خودش بله باید بشود. بهترین مزهش خوب است، البته خوب است. چقدر زور ها؟ بهترین. این هم بسیار بامزه. میگذاریم به قسمی کرواسانی که بسیار هم زیبا است، هم بوی چقدر که گفتیم که تمام استودیوی برنامه لذیذ رو بسیار بویش همه جور رو فرا گرفته است. مرحمت
ҳамун яктае ки ман омода кардам бисёр зебо буд. Ҳамаинаш бинандагони азиз худи банда омода кардааст, печондааст, бисёр зебо шудааст, назар ба дигаронаш. Марҳамат, шумо ҳам гиред якта. Чашему баъд маззашро гӯем ки чӣ гуна аст. Ана, аз ҳама калонаш. Ина гуфтем ки бо қаҳва бисёр хуб аст. Марҳамат. Якта дар ҳақиқат боманда. گفتیم که در هفته برنامه بینندگان عزیز کسی که وابسته به طبع دلی شما است خواهید اگر مربا در داخلش میتوانید که وارد کنید نخواهید همین خیل ما همین خیل به مربا به چیز به یگان محصولات شیری یعنی آماده کردیم بسیار بامزه این هم با چای و با قهوه بسیار بامزه است گپ نیست سلامت باشید تشکر بسیار بامزه دستان شما دردро набинад. Ташаккури зиёд боз як бор дигар миннатдор ҳастем. Миннатдории худро аз номи худам, аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина ба шумо баён мекунам ва мо намехоҳем ки шуморо аз ин ҷо дасти холӣ ба хона равон кунем. Як тӯҳфа дорем ба шумо ки ҳозир айёми баҳор аст, айёми шукуфтанҳо аст ки ин қадар гулҳои зебо ва боз ҳусни шуморо боз зеботар мегардонад. خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشه. و چی تمنا دارید برای بینندگان تلویزیون سفید؟ تمنا میکنم که مردم عزیزی ما همیشه سربلند باشند، صحت و سلامت باشند و دسترخوانشون همیشه پرناز و نعمت باشه. سلامت باشید. و همیشه خوشبخت باشند. سلامت باشید. و منم به شما تمنای آن را دارم که مثل این گلها همیشه زیبا باشید و در فعالیت کاریتون موفقیت کامیابی ها تمنا دارم. سلامتی به شما میخوام و برای بینندگان تلویزیون سفینه تمنای آن را دارم که به هر یکی اونها سعادت روزگار، اقبال بلند و نیروی تازه کاری را تمنا میکنم. با برنامه لذیذ با تخانی علودین باشید. خیر تا برنامه های آینده.